Abaasi nado company loka YY oraide namba nyukuta UI va iare noti kanya nyukuti ta ngisda tipuruchuna lolo edilo kida nanga rito na Ayaraki ni nepene Itunga Iuni luda kirete kada epikipiki akanga sina ngisida buda takano aiboisiti na odara chalo wino aboisiti na buburi ko Kumi municipality oraida South Division John Michael Okiro radio peto motunga luda sesenita akanga rono akanga seana ngisida ikeuni to bala daibe buda ba so sepalo ombale luda pukto sepalo ombale kestuni ana paso pipiki ana pas keso pipiki do kana jaba singare ndo tamdo kesa je kona ata mtokusa kudware kwana anoti alo senyone asikana kecha mutuga so tama basa tama kesa ba kudu no buna basi yamani so kesa basa tunare basi no kesu ni kere to akere kera ne pani amkise ngole roka wa police PD la kera kezo basa police PD basi mamena dumraka so basi kari do peti kovi akuru tunada ja ngisida to mabaso utada bear lai yokoka pelebion ngisida ikeuni to bala daibe erienguntos do kesa kaulo na ade basa age una ijang osoro do kesi kwana riengunda iba adaude basi ade rechari tomado daracha osoro de ritai gaun Nadi tudo soda just a moto kijang mamsi nebe arabo abwenangi towe tudo sa moto kikionu kederi kionu kederi anyi do se abu bala mopira abo sisi etudo do sebe agwati to ngakere wori Yesu ekwa to ngakere wori Yesu etudo do sebe punga motaka epungu keda go ajira do sebe do musonye do musaka Dr. Abaasi lo mkono abne Kumi konye na jena ngebe akeri Abaasi lo kede speed la keke dodo etiunte nga etiunte be anangi tunga kidingi ne roto anangi tunga kidingi ne roto dodo nga jeni epone lo mtoto tunga no kidingi ne roto upone bana e reunti danga dirisa akwa dirisa mo mutacha ne be anangi tunga nanga kidingi ne roto we losing a control mambe e drive of pere kana I controlling a bus akala na tunga esa para tunai ado ritmo Assistant Commissioner of Police Damarina Choha na de polokiniti police narina ko kide na do kyoga ngisda ikiamu ni to so dai to gogongu bai Itunga Iuni kesi de pote trucker ido mamda aberejenu tebe rasi kesi luai karai de balasa kirobe razlu elo muntuso o district alo kombale. This morning at around 11:30 we received the bad news of a fatal accident which happened in Atutul along Mbale Soroti Highway, and the 3 people I believe to have died on spot. The bodies have already been taken into the hospital for postmortem. What I've realized is that some motorists are not mindful about other road users on the road. So as you're driving, be sure that there are other people who are using the same road. Abostina atubo bitunguli okaubo bana bali kari are bokauni do pere bobo abero kali ko kuna boke aba abero da fotiebo so koto aile papuga no kidi oyo wa so kada ebostina ka mokura ibia kisoda nyode ahams Kanuka TV East Martinopolo Kumi District.